ततसिया नेता इजुया चंगु जे छगु पसा पिने तया तगु बेन्चे फेतुना च्यातुना चुनागु पसाया पिने च्यातु तो मनुता थिथि खलाना चुना देशया पिने नेता तगु अले देशयाको अवस्था या विषय मनुतेसे पीर पुंगा चुना उइवला अप्पाको चा केकी तोतिमते वइता हुकन लुको चा केकी थोइतो भाग्य तेमजो मचा खाछता हलाहको सला जिगु ध्यान ले पाखे बना छमा बाजुती वमा मिसायता छपुजा मस्तेसा लेना हया चुंगु खने दता थाथासे गुगु ल फिना तमा अले वगंगु पर्सियाको चोता वेगु इज्जत सुचुगेगु कुता यासाना थाथास दक्को पिजोया छन दन्द निसे मो मलुसे खेते चौती हाचे जुइका वाथा जुइतुंगुको वसाफना सदक्को फाला तया मस्तेसकेको लोचा वा पछा छले जुजु ओमिसा भयाफको व्याव्याउनेको कुता याना चुना थो बेचती ममिसा थोया त तोति मज्यो दादा केकी थोची दिपी मस्त खुयाङ्की य लेना हया चोपी मस्तेको फुचले वया चोम छमेसिना धाला खत्या उखनु बोनी जिमीको छेलीको स कोठाकया चुनी मेसिया मचाया त थोयका फलचाया त लह भति चान्सी छुया मला त नत्र सा उ साना नैगुला ह तै उ म मचाया मामा लेला कुलिजको ख छुया मुखन ह मेमेसिया सता दत छे पिने छुहे थलबल नते मज्यो थुमा उइना लेला कल्की जनावनी गुहा थोइता थन तेहे मज्यो देश पुइक पितना छेमा नत्र जे सुख शान्ति चुनिखने मखु छस मेगुना सता दत विशु व उइ भारक भैचुंगु लोते ज्ञाना वदल घाजुला हिवला अति जुसाना मस्तेसा अप्पाकुचा केकेगु तोतुगु मखु हरे शिव थो संसार गजाको निष्ठुरी जुयावगु छमा सिनाचोमा मनुया त सक्षिन एभाछेवा यगु थन सम्पन्नतका नाकाका चोपी मनुतस्य जुसा न्यागु या साजु गरीब जुला दाव मुजुपी जुला दाव बिंगुजा यासन समाज न्ह्यने भि जुइगु मखुकु जुया चुना अले थो संसारे सक्षिन चानाचुंगु मिहेजक कुनिगु खनि सिधुंकुगु मिहत सुना हे वास्तव महेगु जुया चुना मेगा उमाहे मनु सक्षिना गुले बिहिमा ढाका चोमा थौ उनी ढाका जुइमाला थौ व थथेते क्याम्या सकले दुसाना सुहे मधुमथे जुया चुने माला निम मेहा निम क्या निम भौ व छगु पथान छे छुइपिन दुसाना याक मिसा जुया माला चुना भात मधुम मिसाना मुखुवा भात दसाना वन मिसाया त सुसाकुसा यागु थोता बिला थो संसार गुलितक स्वार्थी खनि जाहेना कमया फुतले सक्षिना मतिना यही गब्लेनिसे जाया फैमुखु अले थ धापिनसना वास्तयागु तोता है वो बाजेती वमा संसारे मनुतसे उइ धाका चोम मिसा धनमाया तताजु ख जे तताजु या त मचाबलिनसे मस्यो धनमाया तताजु यागु बिजोखना जिता खुए मास्ति वाला कशाको अवस्था सुए माला जे जिगु मिखाया निहने वेकया पुलांगु नि प्याखथे धौला गनवना दिखे दै बलक सा छिंकयों का मन छका दै दुदिन के साँझका हुकन फल्ताको चोमा किसँग राया बिहा जोइको ह छ जन्ति उनी गुमखला बाबसा नक्तिने दनावया मजिता मान निना दिला बाना झाइगु खलामा जे सिले दुंकुगु फा हो दया ख छिमे बाना झाइगु थौ जिन अन जोरे या त वन माने थना छे छया कत छुइना चुनेगु ओके छन जन्ति हुँदया गुका मजिउला मानले सबिया दिला ओके चुके चोमा लुरे दाजुना उनी गु खला ओ मवासा जिनापा मितेपि सो पासमे दै मुखु जे माइ त दया बेगला वन धागु ख छक न्याना सोसाउ yaknauna nyana sole boro neta ile janta pitingi gu dhagu libata daso unmukhni mana jeta hatha cha ke thenda yadila ji wolure dajuna ma bana pa janti bana kisaraएको बिहा झझ धाका जुला वैका यता बिहाइना बिउमा कला धनमाया तताजु तस्कम बाला
तुइसी चोंगो ख्वाले चलन चा थे जागु मिखा नक्तिने खाना हगु पाके जुगु स्याउथे यहौ से यचुगु न्याथा ओकिना हाकुसी चोंगु अले ताकगु स दाथे हे भाग्य मानिम जुयाचुना जेमा केसारा धनमाया तताजु जिगु तगि तक आखाना बना तगु जुयाचुना थोजामा बनानो तम बानो लाम मिसा ब्याया खंगुले केसारा एको हे लेताया चुना बालाम भो हे खंगुले केसारा या माबोयाना तुति हे बेमलाथे वे जुया न्याय पिसे चोंग वेन काचुना धनमाया तताजुयागु रूप लक्षण अले यही पिसे चोंगु आनी बानी खना लेमो थापी सुन मधु दाथे सर्गया अप्सरा हे वल्ला दैथे चो सक्सेत कैदासा म्यादासा किसराया मा ओ बहुया सन्तान किसरा छमे हेजको जुया चुना बहु हे दुंका उजले लसता खने दता इमिगु जले लफु ख्याफु धैगु गबले सोयमन कुले सुख उजले छमेसिना मेमेसिता ग्वालियाना अले छमेसिया मेमेसिता मतिना याना तस्कन हेपुसे चुंका जीवन याका चुना धनमै तता जु बाला मनिम म्या छक्ला वेकल ह सोवनिगु मखला सोथे खुताइले जमान लय दम्प दिकु दिकु दया दिला चिकुला या निजुगुले यला चा धुंकुसा जिलासा तो गार्तुला चुनागु ख्वासिला चाना मतनानी जे काचक दना ख्वासिला अबले तक मान चदा के धुंकल खने जे चतोना सन्तना ब्याना बिमागु काइ त ब्याना बिगुले बिसंक काय निमनिम छ मचाया छक्ला ख्वासे खना माया गु खनेना जित लज्जा व थेजुला ब्यायागु इच्छाला जुगुना मधुगु गन खतका अति जोसाना माया त जिना ब्याया दका कते थागु मायागु खन्यना जिना हाक्नचका ब्यायागु रहर जुयावला जुगु मेखाया निहने अप्सरा थे बालाम कलायगु काल्पनिक रूप न होला अति जोसाना मायागु निहने मछला पुसे चुंगुले माया ख तासा मता पहयाना ब्याना बिसे जे जुने हालाजको चुनेगु बान जुगु ब्याना बिगु पुता हे यागु मखु माजका हाला चुना छुया जे नुकुला खब्याका चातुने धुंका जे किसराया मेहापे सोवना किसरा दाथे हे भाग्य मानि जुया चुना वया मेहापे निकु ख्वा पुनि या तिमिला थे बालाना चुना किसरा न तस्क लेताया चुना वया मेहापे कलामा धनमाया तताजु थे हे बालाना चुना किसरा वया मा वा बौ अले धनमाया तताजु जुक दुगु उजले निमन हुपे वयाले झन लसताया स्वा भया चुना खुशीबा वो थे तो निन्याना चुना भिन्तुना दु भिन्तुना बुदिया भिन्तुना भिन्तुना दु भिन्तुना बुदिया भिन्तुना पलापति सुधालयमा मने कागु पुवनीमा भिन्तुना किसरा एम हैप्पी गुसिंग है ताक जुथे तदिक जुयावला स्वे हे यही पुसे चोपी हैप्पी खना किसरा धर्माया तताजु लेता तर किसरा या मा वो बौधासा अभ्यास क लेमता भाउचा क्याछम न बिकिले पिलिचा चुना सुकु थाना चोमा किसरा या त वया बा बिसंक का धाला थौकने मस्त हुर्केना आख वंक्यो गए अब मजुल बा यो क्याम हैप्पी विकान्चको छियागु बा किसरा धाला जेगु कुल थाताला खाते त क्याछमला माहे माल्ने बाउछ क्या मदेको गनु जिउरका चिपि शिवले तिथि श्राद्ध यही पिहे दे मुखु ओके क्याछमला विके हे माला किसराया मान धाला क्याछमला मदे कहे मजु मेहपि जग दया गनु जिउले धर्मया तताजु धाला सकसिया सल्ला कथा किसरा न धर्मया तताजु या त मेम छमना सन्तान विके बिला तर भगवानले लीला सुनास्यु मेमना मेहे बोला किसरा न सोम मेह देवा मस्त मदेकेगु वासायागु बिचा मायागुला मखु तर वया मा बौ ओ कलायता माने जुके हे मफ्ता किसरा या निमका छक्ला बुला बान दया दिला गुली चक मस्त देके मागु थु किसरा न जने चुनामा जे दया क्यामदे कान गन्जुले बाउचा कुल थाम्या माला त्या दुंकुगु जाया बु नेचना छपे जमुति तया मान दया दिला सोमम हे वेदुंका क्यानिम बुगुले किसरा या जले खुशी बाव थे लसता दासी बया छुना भव्य नक्सा क्याबुगु बेंकीगु जायात इमिस भाकल्यान तयको थ दक्षिणकाली मायाथा पूजायात थतिति सक्ले बना पिकनिक बना भेना न्याकला किसराया थतिति पिन्छना किसराय त बिन्तुना देशना भेनया सुवा बियाउन धनमाया तताजु तस्क मतिना जामा मनोख व
मस्ते त योको मथिना बिया सुसा कुसा याना नका तल मस्ते सन बाजा अजी मा बु पेमसे तन मथिना या इमिगु जले लफु दहेगुला गब्ले हे स्वे हे माला चुना सोसो हे नि वंगुआ मचा क्यापे नि त दयाउला मेहपि न निमा नि चद वा छमा नि सोद दयाउला ए सुकुमतिया बा मस्ते त ब्याना बिगु मखला छनु वे जसना चौबले किसरा या त धनमाया तता जु धल ब्याना बि महागुला ख जिके देभाय मधु छुयागुले किसरा न जसुका थया धल पुचकुच मिया जुसान ब्याना बि मालिका धनमाया तता जु धल किसरा बुछकुच मिया क्यापे निमेसे त छनु त ब्याना बिल भूपिना बाला पिहे लावला नोबलेला भूपिना सकले भे ओके सकले लेताया छुना तर गुली गुली नि न्याउन ओया भूपिने जसने को खे कचकच जुयावला उगु छे नि लफु पलना वला सुख शान्ति दैगु उगु छेन अथे तो तनावना सदाया लफु कचिंगला याना किसराया बौ व मा बिसरा व ओया कला बामहे मतेको निलावना छनुया निने बिसरन सदाय नेते याउका निखा तिसिना छोटा बातो मधुको पीरा ओछया निनिया कलह स्वयमफया पिसरया कलान दछिली पातो मदय बना गुले बिहि जुया चंगु ओछे बहुपे निम दुहा वसेली सुख थैको सुलावना अथे जुसन धर्माय तथा जु थगु कर्तव्य तोतुगुला मखु तर ओया बहुपिन्छ तथा जुया त कबले हे जस्म बिउ धर्माय तथा जुया त मेहपिनुगु जक मथिना यगु बहुपिन त बालक नकी हे मखुमा दका गागे गाइगु थैके कुजिया याना हला धर्मया तथाजु मभिमला खाए मखु तर छुया खलाइपे मनुतेगु मुठफा सुनातिके फै धर्मया तथाजु या त थगु छेजया बाबु सोस्वा सहया थाप्यावला क्या बहुपिनिगु गुर्की निने थाप्यावला उकी अझ ब्याहना बि मखपि सोमसोम म्यापि इमिगु भविष्य या विषय मिसायबलेला तथाजु या त छहे तजे धेसना वइगु क्या म्यादेका सुखसिया नैगु वइगु मोक्ष ना कथे चोचो जुयाउन धर्मया तथाजु क्याम्या धल्की उरुक्क जुइका मतेना यैम क्याम्या पिन्त नकेमानी देखा झवनी ब्ले नेता बिगु बजिनाप थहे मनसे जनिखे पोचिना हया नखा तम सुनान न दका बिगु चकलेट छगु जक जोसान क्याम्या पिन्त नकेमानी दका सुसुका क्याम्या पिन्त नका छोम थजापि क्यापिन छ थगु वास्तवमा यागु खना तथा जुया त म्या हे मास्तिमोला धर्माया तथा जुया त गजाको आपत वला थ छयाको छिछि धंगु ज्याया त तक्कना निमो बहुपिन्छ कलह याना के बतपिन्त याकी बेगु थपि निछि तुति झलंका नैगु के बतपिन्त ब्याइनाउने भामखपि दका खिसी यागु म्यालैना चोपिन्छ बहु लहिमको दका गामे हल्ली खली याना जुइगु धनमाय तथा जुया गामे चोपि मनुतसे न्यंको गुख न्यन्य नाप हे हि से चनावला तथा जुया त क्यापि बहुपि ओ म्यापि सुयगु पलिना खलागु दैगु दोधारे लानवला वे त ल्याउँदुगु जीवन छुइना हनेगु दैगु विचायत के इक्कुसे चुनावइगु झतो खा छो हे मतासा
tatazuya tadika mamya sukumatiya masukumatuku zuya chuna suthe dana wa sanche chota maka chonshaka chona choni majia dena chungu zuya chuna sukumati jathuida jakimodu mileuna wakputi wana isa sukumatiya tadika ma tatazu dhala tatazu thauji ta chhashana chuna thauska 6000 samujula sukumati chhotiti dhala amti mafuta de jila तपाईं रासा किसाबले गेचो कुरुको एकमा मिलेउना वा मक्स थौ जाने खनि मको सुकुमतिया तताजु थौचा धाल थौचको छ बनावले हु बहु सुकुमतिया छ्याना चन ह फुबेला सदा वंगु हे दुने तन्माया तताजु धाल अन्ति म्याया पल्ला खलामते माजु म्यापिन त झ्यालेते अनकिगु बहुपिन त जोते यागु छिगु नियत जिमस बालकै थुएको दु बहु या खन्याना धर्माया तताजु अते धा थते धा मसिला बहुपिन्त जोताइहागु तताजुएको नियतला अवश्य मखु तते जोसान म्यापिन्त भ्याइना भ्याछे मखंगुली धर्माया तताजुया गुर्के न्याना चने मागु थुगु हीन भावना के छाना चन वया त बहुयाको खयाको लिसभ्या कलह तनेको मनमन्त तताजुया त थगु छया अवस्था खना वाक्य वला क्यापिनेको भ्याइना बिउको तछि हे मदुनिबले थजाको अवस्था वला दहसा छुइना जीवन पुरा हनेको दैको बिछा या तक्कम फेवला जिला तक पाठे घना खिचो नया फुर्के न थपे क्यापिन सना प थौ बहुपिनेको पलिना मा ओ बोया त धाजुको मजुको धाइगो थोख लुमासे वेबले वया वहे वहे खे मास्थिवा क्यापिन त देना बहुपि वइ अले सुखयाना नेदै धैगो तताजु या मगस पुने निहे धुजुला थब तताजुयागु बचनबान सहया मफया सुकुमति वाकुबिया मिले वने दखावना सुकुमति बागो न्यासुने मागुले न्याखो दयानो लिहा मवा वइला दका धर्मया तताजु पियाचना बानी जालन लिहा मवा अझ मोहन ल वल्योसी नत्रस बानी जाको गनुना जन जुए धर्मया तताजुया तदिका मभौ जाके जुया हला हला मसुको मधुमा मचा मिले वंगु गन मफया लेस्तु ग्वारतुला छुनला चगल लसुया हुले भौ धर्मया तताजु फक्क दहल गनुना ल्याम्पिना प खाइना जुनजुका अझामे यस्तो सुना लसो भने भौना तम्बाइका दहल धर्मया तताजु पिने लतमान सता हकु ताया धर्मया तताजु झले वना सोवना छाथे बाबसा थावले धर्मया तताजु झलो तो दया छोता जे थावे चुन मुक्त तताजु मुकने हिटिक्वेले सुकुमति ग्वारतुला छना जाकिन वाखा तगुदु जी भिउने दकावया सुकुमतिचा ग्वारतुला चंगु खना फन धावयागु एकन सोझामाल छुजुल थे वइ त पिने तो लतमान दहल धर्मया तताजु के ओ बहुपिन त दहे मलाको वे हुना सुकुमतिया त सोवना सुकुमतिला ओ चुसे छना महे कति थे चुना धर्मया तताजु सुकुमतिया नाडी जुना सोता नाडी संगु वाचा कि मफ्त नासे लाथे सोता सासो लाथे मचो नुगया धुतुकी माला सोता नुगा न सोथे मचो धर्मया तताजु यागु नुगा पाफाया बेथे सिरिबात नुगा हे तजे थे बार अनुला तताजु या न्हने दुफो दथे जुला तताजु या न्हने अथे क्यों से चुना अथे जुला ओ मिखा हे मखना अथे तु हे सुकुमतिया मेहतु भारत कमिंग को दला पलखलिपा सकले मनु त से ख्वाले ल छका धर्मया तताजु या त ओसे हे गुपुता या त तताजु ख्वाले ल ल्याव न्याला चला एबसा आम लवायम ते सुकुमति मिले वदु ओ वाकुति वाना जनावे अले जाथि मानि न्याला चाव धर्मया तताजु धल धर्मया छम सुकुमति मन्त मुना छोपी मनुतेगु पुछला छमेसिन धल जिम सुकुमति त मन्त दाइमा छसु व मिले वाकुति वाफना चंगुदु छ मन्त देहा जिपत्या जुइला बेमान kana chanta धर्मया तताजु अपा भाखो कया उ मनुया छने लाख के काबिला वया छ त जना यो हाल वला काबर पाचुला मक्थे जुला म्यासिउको तोडा धर्मया तताजु मिजुला मनुतेको पुछले छमेस्या धाल थ्वे त थने तो तोता छजी मखु खेप्ता छिनाते माल नत्र थो मेपिनि गुण छ त छना बे मेमेसिन धाल तताजु या त पेनु न्यानुला खेप्ता छिना कोठा पुना तल तर तताजुया होस लिहा हे मवा तताजुयाको खिचो नहोया छे हे चने मजियावला अले वया का ओ बहुबिन छ तताजुया त छिना तगु खिप फेना बिल उखुनु निसे तताजु छे मचना मेला था उनीको
भनी न छेलिया मवसे फल्चा भ्याचुनेगु तताजु सुइथन मन बसिल सुबिसायना चुनागु पसति तेला yakna chapune dhunki paslaya sala jithara nula chaglase mikhawaka bathalti chalyo thia suya khause chona khani je paslaya ta chaya debabiya dharmaya tatazu pasaya liksa chungu phalcha chona wo kana chungu parchi chu fika chiswa swa hala chona sukumati mile wongudu jaki chona wei jathuya nemani thong chimigu jawe lai mukhu satake dolando salonsa manu iru thiru jachuna dharmaya tatajuyagu khe suya wastamadu tatajuyagu chuhala jachuna daigu bicha suna yagu madu suya fursat madu tatajuya cheja kupe cheja ya nete jivani ahuti bila thahe dhyalana jusana nakatala wehe cheya jopincha tatajuya ta bicha maya imisa he bicha maya dhasa ebincha bicha he daigu chu asa dharmaya tatajuyagu avastha khana nuga machina wala kanna chaya pusi chuna wala mega sukhayana mana choma tatajuyagu thau halat jula tatajuya chechope manutase weigo yogdhanya qadaryana मानसिक अस्पताल यंका यासा गुलिजु गोखा तर तताजुया भातन मेमो मिसजना कोठाकया छुमन क्यापी बहुपिना प मोजना छुना बिचरा मेहपिन छुए इमिकेला देवछग हे दुगु मखु थोख समाज पिन्छन बिचाया मुफ्त जेगुना कने थोय हाल जुइफु वास्तवले थो संसारे वे पह दैगु ख जे सक्सिके दैगु हे ख गुलिसिके फदै गुलिसिके मोहजु उले हे खजको पाना चुने मनु तसे वे उयतका हेबा चवाजको यागु सुइ ओम मनु छु कारण वे वा वे जुला दैगु गफले बिचायै मुखु थना थोखे सुयाना बिचाया लिमला छादासा सकले मनु थौ व्यक्तिवादी जुइदुकला थहे भिंके अले थहे जक सागु भिंगु नया पाथने त तदासा मेपे सिराउनी माकी माना चुनेमा सुया त छु मतलब लिखे गई पलक सा